Fuck. Nice. Level 3 umije. Ključ. Level 3. 99%. Rut. Imam 99%, jebi ga. A shit, evo sad se level 3. Ja nema mane više. Nice. Hvala kurcu! Fuck, joj ne, nisam ga ignite'o. Dobar, bravo. Nisam ga jebeno ignite'o bio. Idem, evo me, koliko bi gledali nas. Šta radi ovaj Jax? A fuck. Aj. Čekaj, go. Isuse! Isus te jebo. Ajde, možeš. Ajmo meni. Ajde mi ga. Sorry guys. My cat. Sti vidio ovaj outplay. Fuck. Kaj napravim? Frajeru huko je mini, ona 2 nano krista od sebe. Fucking doga. Nautilus je dobio kill, jel da? Okej. Di si pošla? Di je ona pošla? Ja ti kažem, Šivana Nasus bot, najjači bot. Teški W. U Sjevernoj Koreji. Sad gank na mid, glav. Okej. Ne znam da sam tu. Fuck, znaju da sam tu. Ali. Isuse, on mi je blokirao. Tuciju. Smeće zmazano blokirao mi je. Može, idemo ga. Idemo ga, mrtav. Ne. Nice. Nema veze, imam teleport, easy. Kako mi je blokirao zmazani. Čekaj, dobro, easy kill. Kako su mi zvali? Kaj sam ti ja ti kažem, ova meni. Nisam skrivao. A midom se zove Šeraf. Top se zove Tupak Shakur. A da. Nije ni čudo da je umro 4 puta. Hoćemo na nju. Aj bejtaj, to! Ispati nju vam i najnaš, to je vam i vanaš solo jebata. Gdje je ti Tu je. Prije da sam išao drugu stranu. Vidio ovu baladicu. Vidio baladicu ovdje. Gdje je? Idemo! Okej, huge. Evo me. Da me jebi na evo me! Isuse, šta sam to? Ovo je bio jedan trorak od mene, Ma! Ovo je frajer je, ovo je s drogama. Oh fuck, evo me. Lura ih do mene. Okej, jesam. Dođe. Kaj sam ti rekao? Ja? Ne moram ni ulta za ovo frajeru, dosta ne moram ni ulta. Moram ulta. Šta je ovo bilo? Vidio sam da mogu... Bot. Dođ Viper.
To je bot. Evo me. A jebote, perma stan mrtvi. Frajero. 4 sekunde stan, da bog umro, gled drolja 0 health. Idem ti mater brzo u pičku. Fuck, a kak je to turret range, jebo? Kak je to turret range? Garen. Ma da, koliko ga puta moram hitat, stari moj jebote, koliko hitova mora čovjek dobiti? Ne, Zval, ne. Ne. What is Bludimir doing? I zamisli da je frajer prdno i hitno te, ja bi se Oh shit. Okej, ovo je bilo huge. Eto. Ne, ako ona će umret, ne, ona će... A da, nice. Botlaneu.